Do you know what he तपाईहरुलाई थाहा छ प्रभुपादले सान फ्रान्सिस्कोमा भागवत सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो लीलामृतमा बताएको छ भन्नुस् त प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु न Nobody is reading Lilamrita. तपाईहरु लीलामृत पढ्नुहुन्न You don't care for Prabhupada. तपाईहरुलाई प्रभुपाद प्रति माया छैन Actually, the rule in ISKCON, स्कुलमा के नियम छ भने before your initiation, इनिसिएसन भन्दा अगाडि it's called Prabhupada Ashraya. प्रभुपाद आश्रय भन्ने हुन्छ First of all, you take shelter of Prabhupada. पहिला चाहिँ शिल प्रभुपादजीको आश्रय लिनुपर्ने हुन्छ Because after all, your Diksha Guru, my blue, किनभनेदेखि तपाईको दीक्षा गुरु त जान सक्नुहुन्छ केही समयमा you may run off with a beautiful disciple or something. के यसो शिष्यहरूलाई इत्यादिमा Or I may get killed. अथवा म मारिन सक्छु Anything you may happen to your Diksha Guru. जे पनि हुन सक्छ तपाईको दीक्षा गुरुलाई Then what will you do? त्यसपछि तपाईहरु के गर्नुहुन्छ If your Diksha Guru is all and everything, then what will you do in ISKCON? तपाईले दीक्षा गुरु नै सबै सर्व हो भनेर इस्कनमा सोच्नुहुन्छ त्यसपछि के गर्नुहुन्छ But if you take shelter of Prabhupada before you take your Diksha, तर दीक्षा लिनु भन्दा अगाडि यदि तपाईले प्रभुपादको आश्रय ग्रहण गर्नुहुन्छ भने the Diksha Guru, okay, you run off with a beautiful girl, दीक्षा गुरुलाई सुन्दर केटी देखाइदैन or you got run over in a plane crash. सुन्दर केटीसँग भाग्न सक्छिन् होला अथवा कतै जान सक्नुहुन्छ होला दीक्षा गुरु Then you still shelter of Prabhupada. त्यही पनि तपाई प्रभुपादको आश्रयमा रहिरहन्छ त You get it? बुझ्नु भयो अब Understand? बुझ्नु भयो कि भएन That's why GBC made this rule before initiation. Prabhupada Shrine. त्यसकारणले दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रभुपाद आश्रय लिन एकदमै आवश्यक छ Then you still have the choice. त्यसकारण हामीसँग चाहिँ इच्छा चोइस छ You have the choice if your Diksha Guru left the movement, यदि दीक्षा गुरुले अभियान छोडे पनि or Diksha Guru died, र दीक्षा गुरुले यदि शरीर छोड्नु भयो भने पनि you can still be attached to your Diksha Guru. त्यही पनि तपाई दीक्षा गुरुसँग सम्पर्कमा रहिरहनुहुन्छ Or if you like, you can take reinitiation from another current Guru. यदि अभियान छोडेर जानुभयो भनेदेखि हो तपाईसँग चोइस हुन्छ कि तपाई अरु दीक्षा गुरुसँग दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ If you feel the need. यदि तपाईलाई आवश्यक जस्तो लाग्छ भने Anyway, the idea is that we should all be part of Prabhupada's family. त्यसकारणले हामी जस्तो तसो गरे पनि प्रभुपादको परिवारमा भइराख्नुपर्छ And if you're part of Prabhupada's family, यदि तपाई शिल प्रभुपादको परिवारमा छ भने and Prabhupada, he left the world in 1977, शिल प्रभुपादले आफ्नो शरीर छोड्नु भयो संसार छोडेर जानुभयो 1977 मा you can't get a new name from Prabhupada. प्रभुपादबाट नयाँ नाम त लिन सक्नुहुन्न That's called the Ritvik heresy. त्यसले ऋत्विक भनिन्छ Some people, they think, I can still take initiation from Prabhupada. कतिपय व्यक्तिहरूले यो सोच्छन् कि म अहिले पनि प्रभुपादसँग दीक्षा लिन सक्छु That's not in the Pancharatriki Vidhi. यो पञ्चरात्रि विधिमा पर्दैन यो विधि You take Diksha, get a new name, you make promises, and your vows. तपाई चाहिँ नयाँ नाम पाउनुहुन्छ तपाईले चाहिँ के संकल्प लिनुहुन्छ गुरु अगाडि Tadvidi pranipatena pariprajnana seva upde. You can ask questions. प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ गुरुसँग It has to be a current, a living guru. यसको लागि चाहिँ तपाईलाई जीवित गुरु चाहिन्छ You can't ask Prabhupada questions. तपाईले प्रभुपाद क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्न नि अहिले सिधै Prabhupada has his list of his disciples. प्रभुपादजीको चाहिँ शिष्यहरूको एउटा तालिका छ He has a book actually. There's a book. एउटा पुस्तक नै छ एउटा खास It's online also. अनलाइनमा पनि छ त्यो पुस्तक You see all the names of the Prabhupada disciples. त्यहाँ चाहिँ प्रभुपाद शिष्यहरूको नामहरू उल्लेखित गरिएको छ You can't answer that name. त्यो लिस्टमा तपाई आफ्नो नाम त जोड्न सक्नुहुन्न नि But still, he's your preeminent Shiksha Guru. तर पनि उहाँ चाहिँ प्रमुख शिक्षा गुरु हुनुहुन्छ हामीहरूको Still, we need a Diksha Guru त्यसपछि पनि हामी दीक्षा गुरु चाहिन्छ to link up with the Sampradaya. किनभने त्यो सम्प्रदायसँग जोड्नु पर्ने छ हामी So Prabhupada used to start his classes. र प्रभुपादजीले आफ्नो प्रवचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि What did he do? के गर्नुहुन्थ्यो orange bag No. Orange Before bag. his class, क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो I was reading म the लीलामृत पढिरहेको थिएँ in the early days. सुरुवातीको दिनहरूमा
San Francisco, New York. San Francisco, New Yorkहरुमा You should chant one round with the devotees. उहाँहरु भक्तहरुसँग बसेर एक माला जप गर्नुहुन्थ्यो Is that a good idea? के राम्रो छ यो उपाय ठीक छ Okay, let's do that. ल गरौँ न त त्यसो भए एक माला जपौँ सबैजना Get your bead bags. आफ्नो बिटहरु ल्याउनु दौड्नुस् Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita एउटा त मर छ यो Nivasari अब Goma backup खाने Hare Krishna Backup छ Hare होला Krishna JBL Krishna Hare हरे राम 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 हरे Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna कृष्ण 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 Hare 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 Ram 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 Hare हरे कृष्ण Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare हरे राम Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare धोती धुन लगाइदिन्छु कि Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Ram. If you like, we can chant in unison. If you like, we can chant all together. Let's call it unison. Translate. तपाईले चाहनुहुन्छ भने हामी सँगै जप गर्न सक्छौं Which you want? Unison or individual? सँगै जप्यो टुगेदर भनेर Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram. You finished yet? Actually, I had one round to finish when I came from Dharam. That was the point. घरबाट आउँदाखेरि मेरो खास एक माला बाँकी थियो। No, really.
That's why I fell short. I finished short. यस कारण मैले चाहिँ सोचेँ कि त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ But I had a good idea. मलाई एउटा राम्रो विचार आयो कि I don't know whether you think it's a good idea. तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्न पनि सक्छ नलाग्न सक्छ Maybe it's a bad idea. सायद नराम्रो पनि हुनसक्छ But one time, एक्चुअली I bought these seeds from Congo कङ्गोबाट म केही बिउहरू किनेको थिएँ of the sacred tree of African religion. सो अफ्रिकाको एउटा धर्म सम्बन्धी एउटा विशेष सम्बन्धी त्यो बिउ थियो It's called a baobab tree. त्यसको नाम बोबाब ट्री थियो You can't believe how big in Africa these trees are so big. तपाईँ विश्वास पनि सायद गर्न सक्नुहुन्न अफ्रिकामा यति ठुल्ठुलो हुन्छ त्यो रुख। The trunk of the tree is like this whole area where the deities are. त्यो जुन रुखको जुन फेद छ त्यो चाहिँ यो कोठाको एक ठुलो जति हुन्छ एकदम ठुल्ठुलो हुन्छ And according to African ontology, the philosophy of living beings and everything, अफ्रिकाको अन्टोलोजी भनेको त्यो वृक्षहरू सम्बन्धी आदि इत्यादि सम्बन्धीले के भन्छ भने this tree used to have legs, it used to be able to move. पहिला त्यो वृक्षहरूको खुट्टा हुने गर्थ्यो अरे हिँड्थ्यो त्यो वृक्ष And the universe was void. यो संसार चाहिँ The universe was void, empty. संसार चाहिँ खाली थियो There was just nothing. त्यतिखेर केही पनि थिएन So this tree copulated with goddess of this nothingness. अनि त्यो वृक्षले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जनसङ्ख्यालाई बढाएको थियो त्यतिखेर केही पनि थिएन All living entities were born. त्यसपछि सबै जीव जन्तुहरू जन्मिए अरे So it's called the tree of life. त्यसलाई चाहिँ जीवनको वृक्ष भनिन्छ So I brought this tree, मैले त्यो बिउ ल्याएँ I brought this seed from Congo कङ्गोबाट त्यो बिउ ल्याएँ त्यो वृक्षको about 20 years ago. 20 वर्ष अगाडिको कुरो हो And I gave one to Madan Koyala. अनि त्यसपछि त मैले त्यो बिउ मदन करेला प्रभुलाई दिएँ One of them lived, one of them died. सायद मरिसक्यो होला Recently I went, I did program. Huh? Yeah, it's still alive that tree. No, on our land. I'm saying he had one which died. जुन उहाँसँग जुन थियो त्यो बिउ बेला त्यो वृक्ष मर्यो But we have one on ISKCON Nepal land. हाम्रो यसको नेपालकै जुन जमिनमा थियो त्यो वृक्ष चाहिँ मर्यो So why don't we go and visit it before we go to त्यो the चाहिँ छ airport? त्यो वृक्षमा किन हामी दर्शन गर्न नजाने त्यो एयरपोर्ट नजिकै छ What do you think about that idea? के त्यस्तो कस्तो लाग्छ तपाईँ जाने हो Do we have time? हामीसँग के समय छ इनफ छ We can buy a lot of mangoes. We can have a picnic there. अनि त्यसरी हामी धेरै आँपहरू किनेर त्यहाँ पिकनिक गर्ने Mango picnic with a baobab tree. भोगवक ट्रीको सँगै आँपको पिकनिक पनि गर्ने Actually, at the Dharan, it was amazing. धरानमा एकदमै अद्भुत थियो विशेष The whole altar, the backdrop, the side drop, everything is mangoes, Malda mangoes. त्यो अल्टरको पछाडि अगाडि यताउता सबैतिर पनि त्यो माल्दा माल्दा आँप It's like a dream, what's going on? You didn't figure it out. त जसलाई केही सपना जस्तो किन त्यो अनुमान गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले You're thinking I'm hallucinating. What's going on? Mangoes, mangoes. यस्तो लागिरहेको थियो कि मलाई एकदमै भ्रम जस्तो भइरहेको थियो कि झ्याइ भइरहेको थियो आँपै आँप थियो कि पुरै Who was there? Who saw the new altar? कोले हेर्नुभयो त्यो नयाँ अल्टर It's so beautiful. एकदमै सुन्दर छ You should have a trip there, I think, back in India. भक्तिआनन्दको लागि ट्रिप Take लाग्यो a trip that all the devotees should go and see the new altar. सर तपाईँहरूलाई कुन दिन यसो ट्रिप बनाएर त्यहाँ लगेर त्यो अल्टर देखाउँछ आफै First class, it's first class. एकदमै प्रथम श्रेणी हो Ecstatic. एकदम राम्रो छ It says ecstatic. You say ekdam Rama. Useless translator. No, I thought Translate, useless translator. How do you say ecstatic? उत्साहजनक थियो एकदम उत्साहजनक Huh? स्ट्याटिक उत्साहजनक Huh? उत्साहजनक That means enthusiastic. Utsahan, Nishan, Darya. What's ecstatic? अद्भुत अद्भुत Yes, Adbut. Amazing, amazing. अद्भुत थियो
Lord Chaitanya was in ecstasy when he was dancing. So चैतन्य महाप्रभु एकदमै उत्साहजन के भन्ने भाग्ने अवस्था हुन्थ्यो जब नाच्नुहुन्थ्यो कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो। Yeah, it was really amazing. And for 4 months, the deities were living in this tiny little room. So पहिला चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विग्रहहरू चाहिँ एउटा सानो कोठामा राखिएको थियो। Before they were building a new altar. त्यो नयाँ अल्टरमा शिफ्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कोठामा राखिएको थियो। They changed the temple room. उहाँले चाहिँ त्यो मन्दिरको कक्षालाई चाहिँ परिवर्तन So गर्नुभयो। there's more room now. अहिले चाहिँ अब धेरै रुमहरू भयो। Yeah. It'll be very attractive, you know. एकदमै सुन्दर देखिरहेछ। I think easily the most attractive temple in Dharan, if not in the whole of this area. So यो पुरै एरियामा नै हेर्यो भने धरानमा सबभन्दा आकर्षक मन्दिर मैले People have पाएँ। never seen, you know, ISKCON deity worship, the dresses, the gowns, everything. They can't imagine it. अरू व्यक्तिहरूले सोच्न पनि सक्दैन इस्कनमा जुन विग्रह पूजाहरू हुन्छ, वस्त्रहरू आदि इत्यादि। Traditional deity worship in Nepal is like, you know, some dog is licking the feet of the deity. So नेपालमा देख्नु भयो भने त्यो विग्रह पूजा गर्ने जुन They serve परम्परा छ कुकुर त्यहाँ some kumkum and rice, you know. अनि कुकुर गएर बसिरहेको हुन्छ अनि आक्षेताहरू फालेर And they slaughter a goat, you know. बाख्राहरू पनि त्यहाँ हुन्छ। बोकाहरू हुन्छ त्यहाँ। बोका पनि काटिरहेको हुन्छ। Then they see Radha and Krishna, Radha Madhava Chandra. Wow. तपाईँ राधा माधव चन्द्र देख्नुहुन्छ भने They see all the beautiful girls in the shop models in the shop window. कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो पसलहरूमा जुन पुतला राखेको हुन्छ All the beautiful boys with the jeans and that. जिन्स प्यान्ट लगाएको केटा पुतला हुन्छ त्यस्तो राम्रो राम्रो ह्यान्डसम। And then they see Krishna. तर तपाईँ जब कृष्ण देख्नुहुन्छ And they, wow, yeah, this is real, this is true. त्यसपछि जब कृष्ण देख्नुहुन्छ ओहो यो त एकदम वास्तविक हो सत्य हो एकदम जस्तो लाग्छ। That's the idea of deity worship. यही नै हो हाम्रो Similarly here, this is so beautiful. यहाँ पनि एकदम सुन्दर छ। What's the name of Radha Krishna here? Same Radha Madhav Chandra photo. Yeah. And Gaurita. And Jagannath is sleeping. That's the idea, you know, otherwise we're surfing the web looking for beautiful things. यही नै हो खासमा विभिन्न क्रमदेखि हामी राम्रा राम्रा चिजहरू खोजिरहेको हुन्छौँ। And then we go into Maya. त्यसपछि हामी मायामा फसिरहेको हुन्छौँ। Therefore, deity worship is so important. त्यसकारण विग्रह पूजा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। What's that verse about Maharaj Ambarish? सबै मनमा कृष्ण पदार Savai mana Krishna padara vindayo सबै Kiranavanane कर हरे मन्दिरमा Karahare mandira majana Shukim chakara chudasakado. What's the next name? नेक्स्ट Anyway, Maharaj Ambarish is the king of the world. सो महाराज अम्बरीश चाहिँ सारा संसारको सम्राट हुनुहुन्थ्यो। But all his senses were engaged in Krishna's उहाँले service. सम्पूर्ण आफ्नो इन्द्रियलाई भगवानको सेवामा लगाउनु भएको थियो। That's Bhakti Yoga. यसलाई नै भक्ति योग भनिन्छ। So then one time I was in Triveni. After I'd been to, actually, what happened was I used to go to Triveni, Prague. म चाहिँ त्रिवेणी प्रयागमा जाने गर्थेँ एकचोटि। Who's been there? को को जानु भएको छ त्रिवेणी? Confluence of the Ganga and Yamuna. कतिजनाले गङ्गा यमुनाको सङ्गम देख्नु भएको छ? Yeah, you guys are too much. कति हो यो तपाईहरु के हो यो? The devotees in South America have to pay $2,000 to come to India. $2,000 तिरेर साउथ अफ्रिकाको भक्त त्रिवेणी हेर्न आउँछ। And you only have to pay like $100. You can go to anywhere in India. Not even $100. Huh? Not even $100. You can go to Prague, you can go to Vrindavan, you can go to Mayapur. तपाईं प्रयाग जान सक्नुहुन्छ, मायापुर जान सक्नुहुन्छ। So this is a very important place. एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान हो त्यो। That's where Rupa Goswami first saw Lord Chaitanya. त्यो स्थान हो जहाँ रूप गोस्वामीले पहिलो पटक चैतन्य महाप्रभुलाई भेट्नु भएको। At Veni Madhav temple. त्यहाँ वेणी माधव मन्दिर छ। Lord Chaitanya was dancing in ecstasy
एकदमै उत्साहपूर्वक चैतन्य महाप्रभुमा नृत्य गरिराख्नु भएको छ। Thousands of people were there. हजारौं व्यक्तिहरू थिए त्यहाँ। Rupa Goswami was there. रूप गोस्वामीले सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। And he made that prayer. अनि रूप गोस्वामीले प्रार्थना अर्पण गर्नुभयो। Namo Mahavajaya कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरे विश्वे नमः। Because this is the most munificent of all incarnations, because he's the serving love of God. यो जुन अवतार छ सबै अवतारको पनि सार किनभने यो अवतारले कृष्णको प्रेम बाँडिराख्नु भएको छ। Can you imagine the scene? तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ त्यो दृश्य? People were overwhelmed. They were rolling on the ground. They were crying. They didn't know what happened. व्यक्तिहरू ओतप्रोत भएको थिए, तिनीहरू भुइँमा लुडीबुडी गरिरहेको थियो, रोइरहेको थियो, के भइरहेछ सोच्न सकिरहेको थिएन। So then Rupa Goswami realized this is incarnation for this Kali Yuga. रूप गोस्वामीले त्यसपछि सम्झाउनु भयो कि हो यही नै अवतार हुनुहुन्छ He कलियुगमा। has to be the most merciful incarnation. यो नै सबभन्दा महाबदन्य अवतार हुनुहुन्छ। People are hopelessly fallen. व्यक्तिहरू एकदम निराशा भएर नै एकदम पतन भएको छन्। And just not far from the Veni Madhav temple, त्यो स्थान चाहिँ बेनी माधव मन्दिरबाट धेरै टाढा छैन। on the hill, on the slight cliff, there's another temple. त्यहाँ अलिकति पहाड जस्तो छ, त्यो ठाउँमा अर्को एउटा मन्दिर छ। That's called Dashashvamedh घाट Hmm? विश्वमेध घाट Hmm? विश्वमेध घाट Not God. मन्दिर। Anyway, that's where Lord Brahma performed so many sacrifices. त्यहाँ एउटा स्थान छ अझै जहाँ चाहिँ ब्रह्माजीले चाहिँ धेरै त्यहाँ यज्ञहरू गर्नुभएको छ। And that's where Lord Chaitanya instructed Rupa Goswami for 1 week. त्यही ठाउँमा चाहिँ चैतन्य महाप्रभुले रूप गोस्वामीले उपदेश You see the दिएको छ। footprints of Lord Chaitanya there. त्यहाँ चाहिँ चैतन्य महाप्रभुको तपाईँ चरण चिन्ह पनि देख्न सक्नुहुन्छ। So just the other side of the river, त्यो खोलाको ठ्याक्कै अर्कोपट्टि so one river is the Ganga, another river is, one river is the Ganga, another river is the Yamuna. एउटा चाहिँ गङ्गा छ र अर्को साइडबाट यमुना छ, That's called Triveni. त्यसलाई चाहिँ त्रिवेणी भनिन्छ। So there's some land there in the middle. त्यहाँ बिचमा चाहिँ केही खाली जमिन छ, टापु That's called Krishi, I think. Krishi. खुसी। There's a little town there, a little village. त्यहाँ सानो गाउँ पनि छ। And before I went to Africa, र अफ्रिका जानुभन्दा अगाडि I was there. म त्यहाँ थिएँ। I was looking around in Triveni. म त्यहाँ चाहिँ त्रिवेणीमा त्यहाँ बसिरहेको थिएँ। I saw this huge tree. It's like a house. मैले एउटा ठुलो विशाल रुख देखेँ जुन चाहिँ घर जस्तै थियो। And this whole area. सायद यो सबै ठाउँ नै अगाडि छ त्यस्तो ठुलो घर। I didn't know what it was. I never saw such a tree. त्यसको मैले कहिले पनि त्यस्तो रुख देखेको थिइनँ पहिला। But when I went to Africa, जब म अफ्रिका गएँ and I saw these. There were more of them. त्यहाँ त म देखेको त त्यो ठुल्ठुलो There's a वृक्ष, baobab tree. त्यो चाहिँ बाओबाब ट्री भनिन्छ। Yeah. Someone must have brought a baobab tree to plant it there in Triveni. र कोही व्यक्तिले त्यताबाट अफ्रिकाबाट ल्याएर त्रिवेणीमा रोप्नु भएछ सायद कसैले। Yeah. So if we have time, maybe we could go and see how the tree is getting on. सो यदि हामीसँग समय समयदेखि हामी जान सक्छौँ त्यो वृक्ष कसरी बढिरहेछ हेर्नलाई। I don't know why we're not using that land. मलाई थाहा छैन त्यो जमिन किन हामीले युज गरिरहेको छैन। So it is just behind the airport, so due to the airport landing, so we cannot extend. They want to airport make extend that land so that. So what are we going to do? के गर्ने त? We could get a JCB, And shift. try and dig up this baobab tree. जेसीबी लगेर त्यो खनेर शिफ्ट गर्नु। Where can we plant it? Do we have any more land? हामीसँग अर्को जमिन छ कता रोप्ने त हामीलाई? Dharam Gosala. Dharam Gosala? No Gosala. छैन। Oh, Dharam Gosala has a problem, you know. धरानको गोसलामा समस्या छ थाहा छ तपाईँलाई? Elephants. ए हात्तीहरू आउन सक्दैन। It's a terrible story. एकदमै दुःखदायक अवस्था। Nobody कथा छ। Now they have to pay karmi guys who are meat eating to look after the cows. कर्मी व्यक्तिहरू मासु खाने व्यक्तिहरूलाई भाडामा राखेर त्यहाँ गाईलाई हेर्न राख्नु परेको छ। The devotees are so scared. भक्तहरू डराइरहेका छन्। These elephants, they come, you know.
हात्ती आउन सक्छ। That's what happened to Madhav Chandra, just Madhav Chaitanya recently. भर्खर त्यस्तै भयो माधव चैतन्य प्रभु बसेको छ। So in the middle of the night, रातिको बिच रातिमा there was a big bang, एकदमै आवाज ठुलो आयो अनि टुट्यो, smashing glass, सबै झ्यालहरू तोड्दिए and the elephant had smelled the rice, अनि हात्तीले sacks of rice in his room. चाहिँ सुँगेर चाहिँ कहाँ छ त्यो चामल भनेर सुँग्न थाले, And he picked up a bag of rice. एउटा बोरा नि खाइदिए। And they were looking out the window, त्यो झ्यालबाट हेरिरहेको थिए, looking at from the roof, they were watching the छानाको elephant. माथिबाट यसरी हेरिरहेको थिए। He pulled out the metal frame of the window. अनि त्यो चाहिँ मेटलको फ्रेम Not just broken the glass, he ripped out the metal protection. अनि त्यसपछि त्यो झ्याल तोडेर अनि त्यहाँभित्र भएको त्यो चिजहरू निकाल्न थाले And he was eating the rice. They love to eat अनि rice. चामल खान थाले, Not cooked. They don't have to cook the rice. They नपकाएकै चामल, भात होइन they चामल, eat the paddy, किनभने नत्र त्यसै धान खान्छ नि त्यसो। So one of the villages of our Radha Madhav land he was killed by a cow. Killed by elephant. So जुन हाम्रो राधा माधव चन्द्रको जुन जमिन छ त्यहाँ पनि चाहिँ हात्ती ल्याएर एकदम उदाहरण समाचार छ। So Madhav Chaitanya, they had to wait till the elephant ate the rice. माधव चैतन्य प्रभु कुर्नु पर्यो त्यो जबसम्म त्यो चामल नखान जसमा And he ate half a bara. आधी बोरा खाइदियो And then he went away. अनि त्यसरी गयो Then the British grabbed the rest of the rice अनि त्यसरी बाँकीको आधी बोरा लियो भक्त and then pulled the sacks of rice away from the window. अनि त्यसपछि त्यो झ्यालबाट भित्र फेरि ल्याए भक्त। You see, Kali Yuga, the human beings are taking over the forests. किनभनेदेखि कलियुगमा व्यक्तिहरूले जङ्गललाई मासिरहेका छन्। The Prophet said elephant eats like 50 kgs of leaves every day. तो शिल्पकारले बताउनुहुन्छ हात्तीले एक दिनमा कमसेकम 50 किलो घाँस खान्छ। Now there's no leaves left. अहिले त पातहरू नै रहेनन्। So they're coming down from Assam. आसामबाट उनीहरू आइरहेका छन्। In Assam, the police, they make a noise, so the elephants are scared and they come into Nepal. बन्दुक पड्काउँछन् आसामबाट इन्डियन आर्मीहरू अनि यतापट्टि आसामबाट चाहिँ हात्तीहरूलाई थपाउँछन् नेपालतिर। So no one knows what to do. Balan doesn't know what to do with elephants. थाहा छैन के गर्ने, बालेनलाई पनि सायद थाहा छैन। Yeah. Even on the way to Dharan, there's signs, be careful of the elephants. Because, तपाईँ धरान जाने बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ बोर्डहरू छ ठुल्ठुलो, त्यहाँ सावधान हुनुहोस् भनेर हात्तीबाट। and there are ghosts there, no, right? What happened when you came to the festival? And then the message coming back in the van? तपाईँ धरानबाट आइराख्नु भएको थियो नि बसमा, के भएको थियो त्यहाँ? What happened? Someone tell the story. कसै कथा भनिदिनुहुन्छ के भएको थियो? माइकल Who was there? त्यो बसमा को हुनुहुन्थ्यो? They can raise their hand, who are there? Who was there in that church? अर्को माइकल थियो। हरे कृष्ण महाराज दण्डवत प्रणाम। हामी धरानबाट रथ यात्रा सकेर आइराखेका थियौँ। We are coming from Dharan, completing Rath Yatra, and during coming, गाडी एकदम स्पिडमा थियो। suddenly the van bus was in very speed. 40 जना We were almost 40 devotees inside. Only Matajis were there, त्यसमा चाहिँ चालक हुनुहुन्थ्यो and the driver was there, चाहिँ अलिकति हतारमा हुनुहुन्थ्यो। and the driver was a little bit in hurry. हिँड्ने बेलामा नरसिंह आरती गायो। We chanted Narsingh Arati when the bus leaves from Dharan. कसैले च्यान्टिङ गरिरहेको It was night or what? राति थियो हो? राति साँझको समय 7 बजे It's 7 p.m. 7 p.m. अनि हामी नरसिंह आरती गाउनु भएको And some devotees chanted Narsingh Arati. अनि त्यसपछि माला जप्दै थियो And some devotees were chanting in their beads, Hare Krishna. एक्कासी गाडी त Suddenly, and it actually get just upside down. हामीले सोच्नै सकेनौँ We couldn't even think what happened. गाडी लाग्छ 2-3 भल्दै I think 2-3 times it gets turned up. सडकमा पल्टियो। Yeah. त्यसपछि कतिको एकजनाको हात पनि चुडियो जो भक्त हुनुहुन्थेन गाडीको And the conductor get his hand gets broken out. अरु अनि हामीहरु चाहिँ अब कोहीको हात काट्यो कोहीलाई कता Someone have got their hand, there some get injured in the head like this. त्यसपछि हामीलाई इमर्जेन्सी हस्पिटल And we were all shifted to emergency hospital.
and devotees came Dharanko, from devotee came from Dharan, Damak, Damak, they came and they took them to hospitals. They say that I saw in that jungle there are many graves. There are many graves that put dead bodies in the forest. So मैले देखे त्यहाँ जंगलमा चाहिँ शरीर गाडेका चिहानहरू So थिए। there's a report that when cars go through that area, some ghosts. Because I heard that the driver just reported that everything just went blank. Everything went blank. He didn't know what to do. मैले सुनेको छु जस्तो कि कारहरू जब जान्छन् अनि त्यो उधारो आइदिन्छन् एकैचोटि आकाशी सबै अन्धकार जसरी हुन्छ त्यो ड्राइभरले त्यहाँ त्यो बाटोमा। Their driver also saying the same. He felt something blank and then. So this Vipadam Samasitaye Padapalava Plavam Mahatpadam Yaso Murare Pavamuli Vatsa Param Padam Padam Param Padam Yadvipadam Natesham. Our aim should be the lotus feet of the Lord. हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ भगवानको चरण कमल पाउनु। To get out of this place where there's danger at every step. यो संसारबाट निस्किनुपर्छ जहाँ हरेक पगमा दुःख छ। Yeah. Because it said that this material world यो बताएको छ कि भौतिक संसार is like an ocean. यो समुद्र हो। How can you cross the ocean? कसरी पार गर्न सक्नुहुन्छ समुद्रलाई? But if you take the boat, Samashitaye Padapalava Pravam, take the boat of the lotus feet of the Lord, तर यदि तपाईले नाउ लिनुभयो भने भगवानको चरण कमल रूपी नाउ लिनुभयो भने Mahatpadam Yishomurare is Murari. मुरारीको कृष्णको Pavamude Vatsa Param Padam Padam. This ocean of material existence will become Vatsa Param. It will become like a calf's hoof print. त्यसपछि तपाईले यो संसारको सागरको दुःख जुन छ त्यो चाहिँ केवल एउटा बछडाको खुर जत्रो सानो जस्तो मात्र लाग्छ। You cross over it easily. त्यसलाई तपाई सजिलैसँगले पार गर्न सक्नुहुन्छ। Not this place where there's danger at every step. यो स्थानमा प्रत्येक स्थानमा खतरा छ हरेक पाइलामा। Where's that verse from? श्रीमद् भागवत From Bhagavatam? Anyone could 11th find canto. Samashitaye Padapalava Pravam Mahatpadam Punyaya Somurari Bhavambadi Vatsa Param Padam Padam Param Padam Yadvipadam Natesham. Somehow or other, somewhere stuck in my mind. श्रीमद् भागवतम 10th canto chapter 40 text number 58 prayers of Brahma. Whose prayers? Brahma prayers praying to Lord Krishna. Oh, wow. It's important everyone should pick up some prayers in your mind. त्यस कारण यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईहरु पनि मनमा के प्रार्थना गरिराख्नुहोस् भगवानलाई। Everyone should know some nice prayers. तपाईले सुन्दर सुन्दर प्रार्थनाहरु जान्नुपर्ने आवश्यक छ। Because the danger you can remember these. किनभने कठिन परिस्थितिमा तपाईले स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। For instance, we hear Gopalakshmi Swami has been in Dallas Hospital for weeks now. हामीलाई थाहा छ कि जयप्रकाश स्वामी महाराज चाहिँ डालसको मन्दिरको हस्पिटलमा चाहिँ एक हप्तादेखि हुनुहुन्छ। But you can see it's a lot of the time he's still turning on his clicker. तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ धेरै समयमा उहाँ चाहिँ आफ्नो क्लिकरमा चाहिँ जप गरिराख्नु भएको छ। His mind is most likely on our Lord Krishna and Lord Chaitanya. उहाँको मन चित्त चाहिँ कृष्णको चरण कमल चैतन्यको चरण कमलमा स्मरण भइरहेको छ। You know, when you ever heard that story about Gopal Krishna Maharaj? When he was in hospital? गोपाल कृष्ण महाराजको कथा सुन्नुभएको छ जब उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो। He was unconscious. उहाँ चाहिँ जब अचेत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। But he was unconscious, but his hand was doing the arti. उहाँ चाहिँ अचेत अवस्थामा हुँदा पनि उहाँको हात यसरी आरती जसरी घुमिरहेको He used to do the arti every day. किनभने जहिले पनि आरती गर्ने गर्नु Radha Parthasarthi temple. राधा पार्थसारथी मन्दिर। So he was unconscious, but somehow or other his hand was doing the arti. उहाँ अचेत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो तै पनि कुनै प्रकारमा उहाँको हात चाहिँ चलिरहेको आरती जस्तो। Because he had been absorbed his whole life हामी देख्न सक्छौँ पुरै in Krishna consciousness. पुरै जीवन नै पुरै And especially he loved deity worship.
मलाई एकदम विग्रह पूजा मन पर्थ्यो र म जीवन नै पुरा कृष्ण चेतनामा चाहिँ मनन चिन्तनमा मन लागिरह्यो अब्जर्भ हुन्थ्यो। This is the advantage of ISKCON Hare Krishna movement. उहाँ चाहिँ हरे कृष्ण अभियान There are so many processes of deity of bhakti yoga. सो धेरै प्रक्रियाहरू छ भक्ति योगको। Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Bandhanam Dasyam Akyam Atma Nivedanam. 9 processes. 9वटा विधिहरू छ। Beginning with hearing and chanting. सुरुवात हुन्छ यसको श्रवण र कीर्तनद्वारा। Vishnu and Krishna, Vishnu. कृष्ण र विष्णुको स्मरण गरेर Remembering. उहाँलाई स्मरण गरेर Smaranam. पादसेवन Padasevanam. Serving. उहाँको सेवा गरेर Archanam, deity worship. अर्चना पूजा गरेर उहाँलाई विग्रह पूजा वन्दना Offering prayers. त्यसै प्रार्थनाहरू अर्पण गरेर Prabhupada actually said we should know this Brahma Samhita prayers. श्री प्रभुपादले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि हामीले कमसेकम ब्रह्म संहिताको प्रार्थनाहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ। Manis Pakarasadhamasukalpa Vriksha Laksharites Suravira Vipalayantam Lakshmi Sahasra Sadasam Brahma Sevyamanam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Venam Panantam Aravinda Dalaya Saksham Varavatam Samasitam Udasundarangam Gandharvakroti Kamaniya Visesa Sobham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Alola Chandra Salasat Malavalya Vamsi Ratnam Gadam Pranaya Keli Galavilasam Shyamam Trimangalalitam Niyatam Prakasam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. So, there is a different ways of being a devotee. So यो चाहिँ विभिन्न प्रार्थनाहरू भक्तहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। Everyone has a different talent for Krishna. So सबैजना भक्त आफ्नो आफ्नो ट्यालेन्ट हुन्छ Serve Krishna in different ways. कृष्णलाई सेवा गर्ने विभिन्न तरिका हुन्छ। Especially brahmachari विशेष गरी ब्रह्मचारीहरू should be very expert. एकदम दक्ष हुनुपर्छ। Because now you can be trained to go and open a new center in any place in Nepal. किनभने तपाईँलाई प्रशिक्षण दिन सकिन्छ कि तपाईँ नेपालको कुनै पनि स्थानमा गएर नयाँ केन्द्र खोल्नको लागि। So we should know how to cook, we should know how to dress the deities, we should know how to clean the temple, we should know how to do the accounts, we should know how to, preach, how to sell books, we should especially brahmacharis, we should know everything. विशेष गरी ब्रह्मचारीहरू केन्द्र खोल्न जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँ चाहिँ बुक कसरी बाँड्ने, कुकिङ कसरी गर्ने, अनि विग्रह पूजा कसरी गर्ने, एकाउन्ट कसरी राख्ने आदि इत्यादिको सबै कुरामा दक्ष हुन जरुरी छ। So I tell you a story. म एउटा कथा सुनाऊँ। You probably heard it before. सायद तपाईँले पहिला पनि सुन्नुभएको थियो होला। I don't have many stories with Prabhupada. मेरो धेरै कथाहरू प्रभुपादसँगैको त छैन। So you probably heard it before. सायद तपाईँले पहिला पनि सुन्नुभएको होला यो कथा। You want to hear it? फेरि सुन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? So I just arrived in India म भर्खरै इन्डिया आएको थिएँ विदेशबाट 1977, 1977 मा 76. 1976 मा। So Gopal Krishna said, "Oh, please help managers in Bombay." सो गोपाल कृष्ण महाराजले मलाई अनुग्रह गर्नुभयो कि बम्बईमा के म्यानेजिङ गर्न So I arrived in Bombay, म चाहिँ त्यहाँ बम्बईमा and the head Prabhupada was on the roof of one of the buildings. सो प्रभुपादजी एउटा घरको छतमा हुनुहुन्थ्यो बम्बईमा And so I went up on the roof. र म चाहिँ त्यहाँ गएँ। It was on the evening. It was in the evening. यो चाहिँ साँझको बेला थियो Prabhupada was on a small vyasasana, र एउटा सानो व्याससँग बसिराख्नु भएको थियो प्रभुपाद। something like this, lower than this. यस्तै व्यासन त अलिकति बेला होचो थियो And it was evening, so it was cool. र साँझको समय थियो अलिक ठन्डा थियो And behind the building there were some palm trees, र त्यो बिल्डिङको पछाडि चाहिँ coconut trees. सुपारीका केही And Prabhupada was sitting on the small asana. र प्रभुपादले एउटा सानो आसन बसिराख्नु भएको थियो And there were some gentlemen and ladies who were sitting around Prabhupada. र प्रभुपादको वरपर केही अदर मान्छेहरू बसिरहेका थिए। They were all Indian,
all Indian from Bombay. तिनीहरू सबै इन्डियाका हुनुहुन्थ्यो, बम्बईबाट हुनुहुन्थ्यो। Well-to-do people like, people with money, businesses like that. धनी व्यक्तिहरू थिए, बिजनेसम्यानहरू चाहिँ। So I came from the roof. म गएँ त्यहाँ छतमा। I was the only Videshi, म मात्र एउटा विदेशी थिएँ, white guy. अनि सेतो छाला भएको कुइरेमा मात्रै थिएँ त्यहाँ। So Prabhupada spotted me. He said, "Oh, I'm one of his disciples." अनि प्रभुपादले म माथि हेर्नुभयो, उहाँले भने ए यो मेरो शिष्य छ भनेर। I don't think he knew my name, मलाई थाहा छैन, सायद उहाँले मेरो नाम याद थियो कि थिएन। but he saw I was a foreign disciple, white disciple. उहाँले चाहिँ देख्नुभयो कि म चाहिँ विदेशी शिष्य, सेता छाला भएको शिष्य। So I sat down at a distance from Prabhupada. प्रभुपादबाट अलिकति टाढै म चाहिँ बसेँ। I felt a little shy. म अलिकति लज्जित Like लागिरहेको थिएँ। Prabhupada was there where the pillar is. I'm here, अनि म यति टाढा बसिरहेको थिएँ, 10 yards away. 10 यार्ड चाहिँ जति टाढा। So, but then this lady walked in. त्यसपछि के भयो, एउटा महिला त्यहाँ पसिन्। And she had a big basket of mangoes. उसको चाहिँ त्यो एउटा बास्केट त्यो ठुलो राखी आफैले गरेको। I think they must have been Alfonso mangoes in Bombay there. Alfonso mangoes. अल्फल्सो Alfonso. They call it Alfonso mango, big mangoes. ठुल्ठुला आँपहरू हुन्छन्, अल्फल्सो म्याङ्गो भन्छ, त्यो बम्बईमा पाउने। They're these mangoes, they're beautifully curved, एकदम राम्रो त्यो बनेको हुन्छ त्यसको। So the lady brought the basket of mangoes onto the roof. त्यो महिलाले ल्याउनु भयो त्यो आँपको चाहिँ त्यो बास्केट। And then Prabhupada told her to give the basket of mangoes to me. अनि प्रभुपादले के भन्नुभयो कि त्यो आँपको जुन ढाकी छ त्यो मलाई देऊ भनेर। Because the idea was that there was a knife on top and it was going to cut the mangoes and distribute them. अनि त्यहाँ चाहिँ चक्कु राखेको थियो त्यो ढाकीको माथि, उहाँले चाहिँ म्याङ्गो चाहिँ काटेर सबैलाई बाँड्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो प्रभुपादले। So the thing was, भयो के भन्दाखेरि I had never cut a mango in my life. जीवनमै कहिले आँप काटेको थिइनँ मैले। So, अनि के भयो भन्दा Prabhupada set me up for a joke, अनि प्रभुपादले चाहिँ भन्नुभयो, मलाई चाहिँ गाली गर्नुभयो जोक जसरी। So the big knife was like a kitchen knife. त्यो ठुलो चक्कु थियो, किचनको चक्कु जस्तो। And, it was blunt. It wasn't a nice knife. धारिलो थिएन, अलि भोदो भइसकेको थियो त्यो चक्कु। And anyway, I didn't know how to deal with the mango. म कहिले पनि त्यो म्याङ्गो के अरे आँपसँग कहिले परेकै थिएन। So I just grabbed the mango. आँप लिएर त्यसमा भोक्न थालेँ। I was hoping, that it would cut the mango. मैले सोचिरहेको थिएँ यसरी आँप काटिन्छ होला। Everyone was looking at me. पनि मलाई हेरिरहेको थियो, Prabhupada was looking at me. प्रभुपादले पनि मलाई हेरिराख्नु भएको थियो। And then त्यसपछि this gentleman in one of these Nehru jackets, could have been a film star or something. सायद फिल्म स्टार हुनुहुन्थ्यो, नेहरू जस्तो ज्याकेट लगाउनु भएको थियो। He pulled out a red stainless steel penknife. अनि एउटा सानो चक्कु डटपेन जस्तै चक्कु थियो, त्यो निकाल्नु He भयो। opened it up. त्यसलाई यसरी खोल्नु भयो, Very sharp, एकदमै तिखो थियो त्यो। And he picked up one mango like you pick up a mango. आँप यसरी लिनु जस्तो तपाईँले आँप। And he said, "Shall I show you how to cut mangoes?" उहाँले भन्नुभयो, तपाईँले म के देखाउँ कसरी काट्छ म्याङ्गो आँप हो? He said, "Yes." मैले भने हो। Prabhupada said, "Just see. प्रभुपादले भने हेर अब You even need guru for cutting mango." तिमीलाई एउटा आँप काट्न पनि गुरु चाहिन्छ। You're supposed to laugh, And then Prabhupada said, "Brahmachari means expert." प्रभुपाद त्यसपछि भन्नुहुन्छ ब्रह्मचारी भनेको दक्ष हुनुपर्छ। I was wearing saffron, I was brahmachari. किनभने म चाहिँ त्यतिखेर गेरुवा वस्त्र लगाएको थिएँ, म ब्रह्मचारी थिएँ। Srila Prabhupada ki. जय। So anyway, this is like a Istagosti, rather than a Bhagavatam class. भागवतम क्लासको साथमा इष्टगोष्ठी जस्तो भएछ। Any questions, please? के प्रश्न छ तपाईहरुको? सोध्नु कसलाई? What time we have to go airport? We have to go at 12. Yeah? We have time. 12 p.m. We have to take After question answer, Bhakti Nandagan. Bhaktianand is coming.
He's hiding. So after class, there is one performance. Two Mataji have very cool performance. So after Performance? that, yeah. What's Then that? maybe some performance on ke performance. Drama dance हो. Drama ki dance. It is dance performance. Dance. And then after we'll go for prasad maybe. What dance? के को नाच हो यो? हाँ? के समझ गीत के हो? It's welcome dance about Krishna. You didn't listen to my story. You were not here. तपाईं मेरो कथा I सुनेन. said so many things. You were not here. तब कि मैले कथा सुना तपाईं यहाँ थिएन. I was backside, Maharaj. Huh? I listened to your katha with Prabhupada. आपका. So what to do now? We have class or just? अब It's to के go गरौँ see. म? इष्टगष्टी गरौँ, क्लास गरौँ, नाच गरौँ. Any questions? के प्रश्न छ? They say managers are going to do a dance. What kind of dance? After book, they will take book, Maharaj. Huh? Some devotee will take books, Prabhupada books. They'll take books. भागवत. I tell you, we're already in Dharan. We did 2 Bhagavatam sets and 1 Leelamrita. And one Chaitanya Charitamrita. And one Chaitanya Charitamrita. And one set Chaitanya तपाईलाई म Charitamrita. सुनाइदिइहालौँ. म भर्खर आराममा चाहिँ 2 भागवतम, एउटा चैतन्य चरितामृत, एउटा प्रपालीलाई डिस्ट्रिब्युट गरेको. What's Viranaga going to do? विराटनगरले चाहिँ के गर्नेवाला छैन. I think you're poverty stricken here. मलाई लाग्छ तपाईँ एकदम भुखमरीले, गरिबीले भुखमरी पर्नु. None of you can afford it. You're poverty stricken. तपाईँ एकदम गरिबले भुखमरी लाग्छ. सायद तपाईँ किन Garib Mancha. Garib गरिब Mancha. मान्छे हो. So, it's a good idea, I think. Like Bhaktivedanta says. राम्रो विचार छ जस्तो लाग्छ भक्तिनाथ प्रभुजीले. This Bhagavatam, भागवतम जुन छ Nigamakal ललितं फलं सुखमुखाद अमृतत्व संयुक्तं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भविभावुकाः. Srimad Bhagavatam is the ripe fruit of all Vedic literatures. सम्पूर्ण वैदिक शास्त्रहरूको श्रीमद् भागवतम एउटा पाकेको फल हो. Actually, Vyasadeva भगवान व्यासले compiled so many Vedic literatures. धेरै वेदले अनि शास्त्रहरू लेख्नुभयो. Mahabharata, Puranas, Bhagavad Gita, blah, blah, blah. महाभारत, पुराण, भगवद गीता आदि इत्यादि कति कति. And he was not happy. तर पनि खुसी हुनुहुन्थेन त्यो लेखेर. He's feeling morose. उहाँ एकदमै दुखी हुनुहुन्थ्यो. Something's missing and he couldn't figure it out. केही कुरा छुटिरहेछ, अन्य ठम्माउनै सकिराख्नु भएको थिएन. Maybe it's because I didn't sufficiently describe Krishna, the Supreme Personality of Godhead. उहाँ सोचिराख्नु सायद मैले कृष्ण भगवान पुरुषोत्तमको बारेमा धेरै वर्णन गरिन कि क्या हो. And then Narada Muni came on his he's a general spaceman, he appeared. सो नारद मुनि जो जहाँ पनि गइदिनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो. And he said, yes, अनि नारद मुनिले हो व्यासले you haven't sufficiently glorified Krishna. तपाईले पूर्ण रूपले धेरैमा कृष्णको गुणानुवाद गर्नुभएको छैन. Everything you've done so far is just encouraging people to enjoy the material world. जति पनि अहिलेसम्म तपाईँले वर्णन गर्नुभयो यसले त केवल व्यक्तिहरूलाई मनोरञ्जन गर्नको लागि मात्रै भयो. You haven't given them the attraction to go back to Godhead. तिनीहरूलाई अब तपाईँ यस्तो कुरा दिनुहोस् जसले उहाँहरू भगवत धाम फर्किनुहोस्. So that was, therefore, Vyasadeva compiled Srimad Bhagavatam. त्यस कारणले व्यासदेवजीले श्रीमद् भागवतमको रचना गर्नुभयो. And for me, I was born as a Christian. मेरो लागि भन्यो भने मैले क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको. We had heard of God the Father. अनि म चाहिँ गएँ पिता कहाँ. He was great. He was all powerful, all knowing, omnipresent. उहाँ चाहिँ विशाल हुनुहुन्छ, सबै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ. But we didn't. How could you love something all powerful and not a person? कसैले तपाईँ त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ तर तपाईँलाई थाहा नै छैन भने. So I was so happy to read Bhagavad Gita. त्यस कारण मैं खुसी थिएँ भगवद गीता जब पढेँ. And Arjuna said, Param Brahma Param Dhamma Pavitra Paramam Pavam Purusham Shashvatam Divyam Adidevam Vivam. Arjuna said to Krishna directly, you are the supreme person.
सो अर्जुनले भगवान श्री कृष्णलाई सिधै भन्नुभयो कि तपाईँ नै परम पुरुष भगवान हुनुहुन्छ। Krishna is standing there in front of Arjuna. अर्जुनको अगाडि उभिराख्नु भएको थियो भगवान श्री कृष्ण। So this for me was a great revelation. यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै प्रेरणादायी कुरो थियो। And so for many people, यो अरू व्यक्तिहरूको लागि पनि Prabhupada's books are a great revelation. प्रभुपादको पुस्तकहरू एकदम प्रेरणादायी छ। They become convinced, oh, Krishna is the supreme personality of Godhead. यसबाट हामी विश्वस्त हुन्छ कि कृष्ण नै परम पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ And he's so lovable. र He's so lovable. र उहाँले पनि सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। All incarnations. एउटा मात्र यस्तो अवतार Nrsimhadev, you're scared of अलिकति Nrsimhadev. नरसिंहदेव अलिकति डराउँछ Lord Rama, yes. राम भगवान की इच्छा I love Lord Rama. रामलाई पनि प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। But, you know, how can you be friendly with Lord Rama? तर रामसँग कसरी मित्रता राख्न सक्नुहुन्छ? How can you be friendly with Lord Rama? बराहसँग कसरी मित्रता Kshetra? बराहसँग कसरी तपाईँ आनन्द शेखरसँग कसरी तपाईँ मित्रता How can you राख्न be friendly with Lord Narayan? He has 4 arms. चार हाते भएको नारायणसँग कसरी मित्रता It's राख्छ? strange, you know? हेर्दाखेरि अलि कस्तो देखिन्छ र सोच्नुहोस्। 4 happy, 4 arms. चारवटा हात छ सोच्नुहोस्। It's kind of weird, you know? अलिकति अद्भुत देखिन्छ नि होइन? Or maybe it can be very attracted to Lord Chaitanya. That's possible. होला त चैतन्य महाप्रभुसँग हामी आकर्षक हुन सक्छ। But Krishna is stealing the butter. कृष्ण चाहिँ माखन छोड्नुहुन्छ, He's lifting Govardhan Hill उहाँले गोवर्धन पर्वतलाई उठाउनुहुन्छ, with the cowherd boys. उहाँ चाहिँ गलगल छ Made so many adventures. अनि त्यो धेरै मनोरञ्जन With गरेका the gopis. गोपीहरूसँग। You know, Krishna's so attractive. सो यसरी आकर्षक हुनुहुन्छ। That's why Krishna appeared. त्यस कारणले कृष्ण यहाँ प्रकट हुनुभयो And he's appearing in Srimad Bhagavatam for us. र उहाँले चाहिँ हामीलाई श्रीमद् भागवतम दिनुभयो। And then Shukadeva Goswami, how do you say, he told the story of Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit. सुखदेव गोस्वामीले महाराज परीक्षितलाई श्रीमद् भागवतको सम्पूर्ण कथाहरू सुनाउनु भयो। Sukhamukha Damrita Dravis, because he told the story, it became even more sweet. सुखदेव गोस्वामीले जब कथा भन्नुभयो यो कथा अझै मिठास भरियो कथामा। Just like a mango, it's one of these Malda mangoes. सोच्नुहोस् एउटा मालदा आँप छ पाकेको, These in Dharan, these Malda mangoes, they look green, but they're so sweet. मालदा आँप धरानमा थियो, देख्दाखेरि हरियो देखिरहेको तर भित्रको Actually, Jayapataka Swami told me चेतनका महाराजले मलाई भन्नुभयो about a long time ago, 30 years ago. सायद 30 वर्ष अगाडि हो, धेरै पहिला। He said, mango season, आँपको समयमा I eat as many mangoes as I can. म चाहिँ यति आँप खाए जति म सक्थेँ, I cannot stop. म रोक्न सक्थेन आफूलाई आँप खानबाट। 2, 4, 6, 8, 10. I eat them non-stop. 2, 4, 8, 10 यसरी एकदमै लगातारमा आँप खाइरहेको You like mangoes? थिएँ। You better go to Dharan. There's millions of them there. आँप मनपर्छ, धरा जानुपर्छ। On the altar. अल्टरमा आँपै आँप छ। But then Jayapataka Maharaj said, जयप्रकाश स्वामी महाराजले त्यस पश्चात I भन्नुभयो, cannot stop eating the mangoes म आफूलाई रोक्न सक्थेन आँप खानबाट, until I get boils. जबसम्म मेरो फोका आउँथेन अरे। Boils, you know. The blood gets acid. अनि किनभने त्यो रगतमा चाहिँ And then you realize I better stop eating mangoes. अनि त्यसपछि मात्र म चाहिँ आँप खानु रोक्थेँ। त्यसरी खाँदै आँप। He told me that. मलाई बताउनु भएको थियो। Because prasadam mangoes. आँप प्रसादको रूपमा। It must be. Still you get boils if you eat too many. त्यही पनि तपाईँले त्यो गाह्रो हुन्छ तपाईँ जब आँप धेरै खानुहुन्छ। So anyway, so thank you very much. Question? Mark, you have a question? Who wants to, I have a question. Who wants to take Srimad Bhagavatam set today? मेरो पनि एउटा प्रश्न छ। आज को लिन चाहनुहुन्छ श्रीमद् भागवतम सेट नै? You have to defeat Dharan. धरानलाई हराउनु पर्नेछ तपाईहरुले। Two Bhagavatam sets, one CC set, one Prabhupada. एउटा भागवतम, एउटा चैतन्य चरितामृत सेट र एउटा लीलामृत सेट। How can you big city people be defeated by these country folk, village people up in Dharan? सोच्नुस् त तपाई यत्रो ठुलो सहरमा बस्नु भएको छ, तपाई कसरी हार्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा त्यो माथि गाउँ They are uneducated people. त्यहाँ अशिक्षित व्यक्तिहरु छन् धारामा। Very simply, one lady had bought a Bhagavatam set. एकजना माताजीले त भागवतम सेट नै किन्नु भयो। She said, I have to tell you something.
गौरव भक्ति माताजी उहाँले बताउनु भयो कि म तपाईँलाई के I भन्नु have to confess to you something. अनि त्यो मान्छेले भन्नुभयो कि म केही तपाईँलाई भन्न चाहन्छु She said, I can't read. म पढ्न सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो She said, I can't read. उहाँले भन्नुभयो कि म पढ्नै सक्दिनँ So I told Guru Leela, well anyway, you sit with her and you read every day. अनि त्यसपछि And you read and she can hear. गौरीला माताजीलाई मैले भने कि त्यहाँ तपाईँ पढ्दिनु होला र त्यो पढेको बेला उहाँले तपाईँ सुन्नु होला भनेर भने So anyone, what's the price today? Hey, back to Nanda, what's the price? कति पैसा Listen, I want to tell you something. म केही भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई Listen, back to Nanda. ज्ञानको सुन्नुहोस् के भन्नुहुन्छ The devotees, they gave a special prize भक्तहरूलाई for Nirjala Ekadashi. निर्जला एकादशीमा विशेष दिएको थियो। 15,000 Nepali केवल rupees. 15,000 नेपालीमा दिएको थियो भागवतमा There are also 15 Maharaj. 15? He defeated Kamadot Yes, a special offer. एकदमै स्पेशल छ 15,000 मै भागवत In Dharan, धरानमा there were 17. Huh? या So you better be glad you're here in Viranaka. त्यसो त्यसकारणले त विराटलाई लिन सक्नुहुन्छ That means that you should take twice as many as Dharan. तपाईले Or more than, you should defeat Dharan. धरानलाई चाहिँ जित्नु पर्छ तपाईहरुले This is transcendental competition. यो चाहिँ एकदम दिव्य प्रतिस्पर्धा हो यो Prabhupada liked this transcendental competition. प्रभुपादलाई एकदम मन पर्थ्यो दिव्य There is Los Angeles versus New York. न्युयोर्क लस एन्जलसमा यो कम्पिटिसन थियो बुक डिस्ट्रिब्युसनको अगाडि आउनु भएको सुनेन So, हैन जुन पनि आउँदा हुन्छ जुन पनि आउँदा हुन्छ of course, I forgot to say, म एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ if you take a set, then I'll give my special blessings in your set. तपाईले यदि पुरै सेट लिनु भयो भनेदेखि म आफ्नो विशेष आशीर्वाद दिनेछु त्यो सेटमा I'll sign my name. Sorry, I'll sign your name. म तपाईको नाम लेखिदिनेछु त्यहाँ And I'll write the mantra for Sannyas mantra for your life blessings. अनि तपाईको जीवनको लागि चाहिँ म आफ्नो सन्यास मन्त्रको आशीर्वाद चाहिँ त्यहाँ दिनेछु Krishna Mati Astu. त्यसमा चाहिँ कृष्णमती अस्तुर भन्छ That's Sanskrit. यो संस्कृतमा छ It means may your mind be fixed on Krishna. यसको अर्थ हो कि तपाईको मन जहिले पनि कृष्णमा चित्त लागिरहेको छ Then I'll give my signature and I'll give the date and place. त्यसपछि म साइन गरिदिनेछु अनि डेट लेखिदिनेछु र कुनै स्थानमा इन्भोल्भ पनि गरिदिनेछु So your family, everyone can be blessed. त्यसकारणले तपाईको परिवारको हरेक व्यक्तिहरू कृतार्थ हुनेछन् Okay, anyone like to say? कोही लिन चाहनुहुन्छ आउनुहोस् आउनुहोस् What's this? रूपा लीलानिधि हिन्दी Ah, no Bhagavatam sets. ओ हरि बोल First Bhagavatam भागवतम रे set. सुन्नु प्रभुजी आउनुहोस् ए देयर But Leela comes afterwards. Hey, Hare Krishna. Michael Nam Prabhu. विजय ढुङ्गाना Vijay Yangana. Thank you so much. नाच के गर्ने के नाम भन्नुहुन्छ You the right spelling. VIJAY YA पनि छ Y माथि नो ए and DHU कि DU ढुङ्गाना ढुङ्गा DU कि DHUNGANA Gungana or Gungana? ढुङ्गाना DHUNGANA DHU. yeah DHU ढुङ्गाना DHU yeah and this is yeah you can listen अर्को जना दोस्रो व्यक्ति एउटा दुई हजार
Do you want any of your family also on your name? तपाईँको परिवारको अरू कुनै नाम राख्न चाहनुहुन्छ यसमा? Your wife, your children? के नाम So her mother left the body. His mother. Sorry, his mother What's left her the body. name? Tara Devi Dhungana. Late Tara Devi Dhungana. Tara? Tara T-A-R-A. Tara Devi Dhungana. Two words, Tara Devi. Tara Devi. She already left the body. गोकर्णमा भनेर उद्धार गर्नु The 30th today, no? Yeah. Jai Jungana Prabhu ki. Tara Devi Jungana Mataji ki. Hare Krishna. Photo yoga. Come here. Come this side. यतापट्टि आउनुहोस् त फोटो राम्रो आउँछ Hare Krishna. Hare Krishna. Show the book. Srimad Bhagavatam Granth Raj ki. Any more Bhagavatam sets? अरू कुनै भागवतम सेट कोही अरू Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hey, Bhaktinanda Prabhu. Bhaktinanda, where are you? How can you be defeated by these hill people? People who live in the hills. How can you be defeated? त्यो पहाडमा बस्ने व्यक्तिलाई जित्नु परेन तपाईहरु कसरी कमिङ The hill people, they're uncivilized. They take more Bhagavatams than पहाडी व्यक्तिहरु त्यस्तो the city people. शिक्षित हुँदैन त्यो तपाईहरुले शहरमा बस्ने हो तपाईहरु शिक्षित हो दिनु पर्यो भागवत मेरा नाम प्रियवादिनी देवी दासी प्रियवादिनी देवी दासी प्रिया माधवी प्रियवादिनी देवी दासी एक्सचेन्ज भएको प्रेरणा Rajini प्रियवादिनी with a V. वादिनी V की B V ई थियो त्यसमा VADANI V V V V V as a man V or B? V त्यो म त V लेखेको थियो वादिनी VADN V Because I can't त्यसमा see. चाहिँ V लेखेको I'm from England. When you say B or V, I can't see the difference. Vadani. sorry Vadini D VADI VADINI Vadini.